nongeye kubasuhuza nanone. Amazina ni yayandi, Deo MC, niwe mubana mu biganiro buri munsi ahangaha kuri Bavandimwe TV. Ninjye tubana buri munsi. Nimba utubonye bwa mbere kora subscribe, kandi nimba utubonye bwa mbere twigisha ururimi rw'ikigande kuri iyi channel. Ni ibintu byinshi twigira kuri iyi channel. Nimba ari ubwa mbere ubonye ibiganiro byacu rero umenye ngo iyi channel izagufasha kwiga ibintu byinshi, kwiga ururimi utazi ndetse n'ibintu byinshi utaruzi. Tuzajya tubikugezaho kuri iyi channel ya Bavandimwe TV. Ntucikwe rero n'ibiganiro. Turacyari mu biganiro byacu turacyari mu masomo yo kubara amafaranga mu rurimi rw'ikigande. Ubwo rero nimba utarabonye isomo rya mbere n'irya kabiri, iri ni irya gatatu, ongera usubireyo urebe isomo rya mbere n'irya kabiri, uburyo babaramo amafaranga. Ndetse n'amasomo menshi twacishijeho kuri iyi Bavandimwe TV avuga ku bintu bitandukanye. Ubwo rero nimba ari ubwa mbere tubonye, wakurikirana ibiganiro byacu ahangaha kuri Bavandimwe TV. Biriho rwose kuri iyi channel, hariho ibiganiro byinshi, amasomo menshi wakurikirana maze ukigira ururimi rw'ikigande bitakugoye. Okay, reka dukomeze rero n'isomo ryacu rya gatatu ryo kubara amafaranga. Ngira ngo irya mbere twagarukiye kuri 500, irya kabiri tugarukira ku 1000. Ubwo tugeze ku 1000, reka twumve ibikurikiraho. 10,000. 10,000. 10,000 ni 1,050. 10 mu kikumi. 10 mu kikumi. 10 mu kikumi ni 1,100. 10 mu kikumi mwatano. 10 mu kikumi mwatano ni 1,150. 10 mu bibiri. 10 mu bibiri ni 1,200. 10 mu bibiri mwatano. 10 mu bibiri mwatano ni 250. 10 mu bisatu. 10 mu bisatu. 10 mu bisatu ni 1,300. 10 mu bisatu mwatano. 10 mu bisatu mwatano ni 1,350. 1,350. 10 mu bina. 10 mu bina ni 1,400. 10 mu bina mwatano. 10 mu bina mwatano ni 1,450. 10 mu bitano. 10 mu bitano ni 1,500. cyangwa se ukavuga ngo 10 mwatano vuba vuba. 10 mwatano nkuko nawe uvuga ngo icyatanu, icyatandatu, icyarindwi. 10 mwatano. 10 mu bina. 10 mu bisatu. 10 mu bibiri. 10 mu kikumi. Ukabivuga harimo amagambo ugiye umira ariko ari amagambo ugiye umira n'ubundi akabasobanura rya jambo. Nuko nguko abagande bagenda bavuga ibintu byabo mu kubara amafaranga. Umenye ko bavuga 10,000, 2,000 nabyo tuzabigeraho, maze umenye kubara amafaranga mu rurimi rw'ikigande. Mu gihe uzagera i Bugande cyangwa se uri kujya ahandi hantu ugahura n'umugande, uzabashe kumubwira amafaranga bitakugoye. Ahangaha kuri Bavandimwe TV twigiraho ibintu byinshi. Ntugacike ibiganiro byacu. Kora subscribe rero tubonye bwa mbere, ndetse ukaba ukunze iyi channel yacu. Tanga comment ikintu ushaka ko nawe twakugeza ahangaha kuri Bavandimwe TV. Mwari kumwe nanjye Deo MC, naho ubutaha.